Usibire kurungi twakutangirira program akehogo kandi sande yari izoba twatayira omure Mugarusya Kashari district Nimbarara kandi twine nuwasima Owen aha program. Owen aine byari kwija kuba natebeza ebiru kwata hamagaraje nko kumuri kwija kuba numureba no kwari kushasha no kwari kwenda kuza omwirwariro nko Owen ari kwija kuba nabitugambira. Nuwamanya Serena omtebekansa kandi naza kwakira Owen aha program tubase kugumizamu na program. Owen nakwakira ha program yanjura bari kutureba ha TV West kandi tubase kugumizamu na program. Nowe mantana wasima Owen mwine mtana akabyesa umugenzi nyowe amagara ganje muzeyo gwe asdroni sasa kana kwanje nkatan agendware ginagize imyaka ena. Owen tutakashira ha kurwara kwawe watugira ngo muzeyi wawe bamwetoha mwita Fred Kabisiza. Fred Kabisiza akahumura ndwarize uwanyu ni nkahi Mugarusya bare Kashari. Na muzeyi akababazire muri abana bangahi muzeyi okufa kweye akigete byabana abana babiri umunda yamawe konka abanda nyine barumuna banje nabasita banje abo kweta mama wanje muto nibo bana mwenda. Mama wawe muto wariho mama wanje muto kandi mama wawe urukuzara awe na waro urukuzara ni bamwetoha mama wanje bamwita Jadresi amazina gabana gabasara n'umuntu atari munya Uganda kandi kakwanta ntakumanya kansigo ndiyo mwana muto bayizawe. Natura nkahi natura itendero konkata kageiza yatura kashaka kunu ya Rwempogo. Konka we no mumanya no siyo gwiroza yo mureba buzima nkazayo namuronda kunakize mu myaka y'ubusiza kusanga umuntu noyitiza kumanya umuziro nenshi naze namuronda namusanga yikabuhokwe nukunda yatangara konka hati ntikana neza yo ndeba mureba. Kandi mama wawe muto warahe umuto ari Mugarusya konka imyaka gwense kuzamu ya yiza ya Afrika muziki kwaize kuguza kwaize kufa hati uyaguza yayambuka Garama kitoki. Rero Mugarusya yasigayo kandi wo wasigara nkahi nyowe okusigara kwanje buri muntu bakabaganise akantu kubanga muziki yafire nagira nko mwana mukuru nagira nta buri muntu afuna akantu wanga umuntu nawasa kwa yini project kwenda kukora ubundi umuntu nanda kusanga ine cyayerekerire ubundi umuntu nanda kuvuga kugenda ko ndetse nte cyango ataho tango baza mukayana konka hanga yatereza batiriza bukanta kita. Ukumwazi rwo kuwangambera mukageraho mugisha mwazo mwishomero mwashoma mugiso gwitu gwicomero kawa muce munonga muce munonga koma ngo mucakangahi akushoma kwanje tunabire mawoko yansije y'umwana muto mukwetegeza kwanje na shenkazi yantwara ko yantire bwo mukazi na bamwita Betesi Katakanya nabera na atarigire abe natura uruhunga atakaza musenyi wa MP rutashoka hina murano we yahagataho yanshomesa yamusimcha katano primary kanje mu katano umuziro we yagira ati nkakwa nyina magara ganje mahango yanje togo mwana yakora naho kusabiye kibanza nyinyi kari mwene gatumugaro wabo basi nuko muka wagaruko wa muzeyi wawe Mugarusya so nasanga muzeyi wanje ati atakashuyire ari umbera zizo usigazi yanje ati nkabire kushwera nyindo banzo kure bambe yankumira nakora nashoma kumutamushanje shoma kwanje okwe kandi shoma mwenu nirahanga kubanga shoma kwanje
ashagwe nchikandi muzeyi yabira ruho atakashwire mukazi ondijo akante muzeyi kunshomesa kumsubya mushanju akankomya akashomera bright Onkana agumanisho mibigurukani ngira muti sente nsanga sente nzisabe nzibura ninga owe ni wabirota kunde byukuzayishomera okushoma konga ni kukunda kandi mpamyantu okushoma kani kukunda abwe muzane na bininkora wankani umuzana umpira kandi ibintu byana bininkora nibyo no mprimary ka watansire kuzana umpira buzima kwanga nyina akaguhanza nawe ihungo ni pamyanta masina mnyikani ngasamba usanga minzo mu secondary mbandu arabwese reki wera hanga kampire cyonje cyanje konka ereka binchinyuma gawujya ati nyine nyuma so tinkumananye muzeyi ahubwo kiyabaye innocent kandi atakutusomeza aho tinkumanya bakayina bakaza abandi imbanda kucenga waheze cyamushanje kwaheze cyamushanje habaho ki kuna bene yo mcyamushanza kumara cyamushanju cyana ngo nakimazirege kuna bene yo mcyamukaga iza hazamu okushirwa umukatata yize muzeyi yashwera okay yashwire aho mukazi yansanga momwe twakwatagana je mwene twatagine twahirize twagera mu utakwatagana kana bene mukunda kana bire ntakubasa kumwereka inshonga mbi nkomwana wanyaranga kampize cyo cyanjye tingira okwanga katingira kwereka ukumanya tinkubasa kwitiro manye kindi ankora kubiniza guma n'ikintu cyanjye konka tuturane okay umukazi kwizire habaho ki umukazi ogwe iza yajya mu sosore tinkumanya obenyuma kanyine abana inyuma yarigire oba yagumana nakore kintu nayahuza nagare nyuma iwe shika wabiruriye umwana muto w'umwerere ukabukimanyota kugira ngo umukazi nayahuza rugarize nyuma akintu echo ize nakitegereza hati nakora kubanga muzire wanje binte byasigiro tugibero habereye buriye sayinka nkabishatu hati bagira tubagane hati saheje kuko twabagine tinkwasa kutotoireti katinkwasa kutekaho enjo katinkwasa kuyo kugenda hati nguze ndaguruze nkeje ndware yinyine kuyo just nechisane ujo nankayine akataka okay ubwo mucyaro wo kugamba wo kuyizire wagira ngo akabazira abana banga hina muzeyi wawe ayasya akazara abana mwenda abana bakabazara ranga kamuhereza yazara nanga yagwanda korera yazo bya family ranga yanga yatunuzara njyaye n'icyabe nareba mbambe yatuzara kintu kimusimira kutereza uruganda konka tiyatibera muntu umuzinya kandi tiyatibera umuntu umuzire kugira atubumbatire atunwanise nk'abana tumanyane taguma turye birari so owen waburiyo nongambera kuwahereze cyamushanju hakurataho ki abo ko muzeyi akabaciro ataho nyino ko nakuzire batugire nurahango muri nyowe batugire nyino mbiro gundo gunabindu mukora ngabandi bagera mu abacirizo babatayi babo tinkimanya tinkemero magora binagambira muzeyi ntibituma wabahe yanja to wabo nitendero kabwohe te ati ntaso wabo itendero kanta mureba yangira ati mama wawe akabumuyayi tiyambera muzire tiyambera ikintu cyanduza umuzire kubumuyayi cyansobera nakwatuma niza namye twese ati kanyenda kuzaba mama kanyenda kumuronda utandikire yangira ati we mwe nakwatano n'ikitako cyo kuza kuronda mu nyoko yawe ati nebizo atwanga nyoko yawe abo wabo mana bakagaza Tanzania nyoko yawe bide mkwatene ibutashirire mwena ndeba nanyaka obuzare bwikayo amawe konkanyo umutima mpara nikunda kuzo mba mawe uza kumuronda ukamureba nawe akagire bye biyagambira hatko nabendi yaho okushoma kwanje kwa mankukendera
hati ngambira namuka tata ndibi bintu binabininkwata takwatagana hati nkwata omwana shohora ndakupakasa ogohereze cyamushanje ukachezo ine myaka engahe ko kubano yijuka Owen cyamushanje nkacheza nyine myaka 15 zo zungu 16 okay nashora naza kupakasa naza rwampara sizama mwita kaguma mugigomba mwita kaguma ogwe kwenahikireyo nango takagira kaguma nyine nabandi zimba mwita umusizamba mwita mugisa n'umuntu wisemo munonga aza kumutakansa sabuzuma ari umuti ya muntu ari niyo mwana kwenahikireyo ibyo abana no bimanya hize umuntu yabe naturamu yamunyaka yambiya byogo mutakana ndakunkuzaje hizo muntu njya ne kuyarebera nankunda hati yaje tato bankunda kandi nasanga hogu mikamurwansi ati yambiya yakutwara yantwara yaje tugende atunkoniro ko murumo ati manke ebyo mina mwana nkose bintu byakatego ubutamanya kandi bindi kandi wawe ukori yo mwana muto kandi yo mwana muto kandi ati ngondi byakobereyo hatiza yantwara okuza kuchizwa garike nyuma gariko mukomwe naranta kibasa utachibasa utachene okutandikira kana areba nti mwakure nko muyayi kagenda ntorokire na pipa na rwaro mutuma atuna video niza kutaha tuma kujya kutapana navugana umusizo umwe nambuza yandwara akaguma ogwe na atana kana yampe atono umanyaki mbene kagenda kafe nagamba teni manyor toche nente konkente zino burgo ente kazukuramu kanente ninzimanya kanor toche ninjiranta kwanga tatakana makorto toche wite tumanya korto toche hati ne mukoko turi abakozi oboshoma batashoma nti turi abakozi hataho kaguma yampa mu mugwindi atani kanakora takateko mwana imyaka 10 kuzomuntu kandi ente zavire ziri nyingi angoti takaronte makayi nabakozi bentoke yamperezente kaya tati wente nezawo nazo kwasi wadenyene mawe no manage kunkana kwasi zente atani kana abona nasabarhanga konkete ina bininkwata izaraje ente kaguma yankunda nabo mwana weka umwana yabe naturamu twakwatagana twabana babiri umukazi nyina yankunda konka stane kwizira nayo hiza kuri simanso buhura kuri simanso aje nyinda futakoza kubyekishikoro mukankebyo nyina we tukuta asinyo tikutaha nase wira kwingana kiganyira futaha mukazi komazire nko wira kwingana cobo kati yo mwaka onkobo kibano ukora bakushashura bakanu bakushashura shiringi zingahi Obwiro presento zikozesa cyo obwiro myaka 16 obwiro we akamba hize mtware 3 5 konkana zo zikazi gazi no mugaso bange mtware 5 iba imbamba kana ugure sati empare mweno obwiro we digaha muntu kutora hanta atakwasagasa Webare mnonga uchirinitwa program akehogo kuwa kuba watandikanitwe twatayisa nuwasima Owen naruga umurumu Garcia Kashari district Nimbara Owen natugambira ayo no burwire obwayine oburukumushasha kandi nayitenga obhwezi okubasa kuza omirwarro twaza kuhumuraho kuturagaruce ntugarukana Owen turukweyongera emboziye Mukuricheyo omukahumuro program akehogo kandi ntuchigumiza munano wasima Owen ainemboze yariyo natebeza erukwata hamagaraje Owen nashasha kandi nayitaga obuhwezi okubasa kuza omirwarro kandi akabasa kushemezibwa nkoko ariyo natugambera twaza kweyongerayo na Owen tubase gumiza muna program akehogo
kaguma katakumpuka akana iza kuranga umuntu ko akuhabura umuntu konka ayanga kukika kumwita kateko byawe hando mukaze mukikuru ebitakateko natabyino yo kumanya wakati kati byabakoze binja bimbabero mu rumo iza yangira ati kwemba pasente oriya yagura radio nanyiza gura radio niwe note kwagura radio oriya yaguresha yagure nkofira niwe note obundi watambura kazango ko muhanda kari umutajira genka kakito karunjo ubundi kempare no niwe no karonda utakaronda ubutkanzi var munana umukatare okay zayo uronde imyenda yojwara bari uri umuntu onyera konkanga kwisika nkahi enyuma nke 2018 natanda ko kusasa urukushashota natanga naga waka washarra bangani ngaintura wa kansara aho mtau naho usanga natanga nasanyara hatkuna izo kusanyara hata natanga izo musongo murino okay shanga goma ngontu mutumtangubura hatkuna video nahaga izakatunda abantu batakujana uri samirungi nzayi bagumana bajango ine cyo kunikiremo muitama sebo noraro mtauni ngani nkora ndaro mtauna akaine amazu kupanza yampere yengo mkazo kanta kumika zingine kanta kurya nanganze bajya ko kurya hizahendera hagere ati mbabuza nyo abinaze ni ndeba nakampana ki kababi ko natwe numugana rije kandi nyowe nabanda atayizangera tazo no manya zumirwara konko bw'umushonga guri yo murino obayo guhurura ninga ukagugira guceza gubura gwaheze gwabura okay gwabuzere atiyanje tuzumirwara kunagero mirwaro omukatawo nomwe Dr. Yande Yantina ati zarifara zambara najembara asange amoni Dr. Amoni atagwakiriyo nasanga yo ati senaniza kwa nini ndizuka magambo sanga musa magambo yankora yanteko mu computer bandeba mskani banska enyuma no hamanya sinde tinzine kwanganye nemutaranjaga ya nkoroku nawe nyintwara makumyaga zabansa akansentwara nkaga ubiro emtwaro nkaga baje kushaba ngo bakoreki bakambinze bakatondoreye bihe yoki bihe akahari yoki kibabintu wenda kwiye bakamba jari akazimba okay ngo akazimba kakakarahi karyaha hitama kakakariyo murino bakangere nango kunsana kwa bakagambitsha ngo kiriyo nkiriyo rubarwanjo rubigufa mwen ngezeho kureka cya uryororoba kandi tiza kureta amahira okay hati nagaruke kinganyuma nagambira muzeyi kunagambire muzeyi omukaza tukagwa impamento umugabo wanje burya mukaza tingiza kubiya kubanga umuntu wari umuntu driver yawe yatinkwenda kuvuga moto ko tajumanya no utekorara ho mukazi yandemeraho obsente kunabe ngaruko yo kwamura umugwanje shunkuri yamba pikimuntu ange kweya kagisanga ari umgaje zunzire atujukose tinkibya wana mu hize na sente nyona zitiye ko cyakara kwanje kuyapiki mutenta kensuburi hat corona hetaje nefundikira corona yaba corona tukinaji pakinga munivuga ho mwe nkati vesi novugo nango nambara aho inyiba imbande abantu gaje mwe nikiyo muzeye noze nazo mukona yanya nabona bondamu indwara yagumene ikura hatumagambo ko najega kandi nasanga tagize rata atariyo ina yabira kugizire ngo bakwihaye kari yakanze kandi yaje naza kunkoraho magambo natese muzete zero hati zizo ninze yo 20 narembere narwe nazimbe konka gata iza nagiramo ikintu cyo munchihora imizi gabura nyine nagiye kusaba nzaza kasiduraha mani ntambara inzo ko madini ningakunda aguma nashohore binte bininka mahira atumahira birinka mahira birukurugamo birukuraba nkaishi munjeno kuna bendinkaho bitira arakina hasa bireterwayo ya reterwayo nagumani tayorumi
azizindi n'inzu mazuru n'imbe n'inzuru masi mani nyaye ibintu ebyo natinyiza nagaraka azo mbantu bobusinge nyuwatu mani wo arunti yaje patiziti zenyuma twatwinde ibintu bobusinge kana ari ibintu bina binikoro mbwana n'abantu bembiza bakatarubanje azo bobusinge ata ibirwaro wabirga ibirwaro nabyo kuko tinyine sente nari hata nabo mwe nayicawo so bwana hatugambire umwirwaro hererayo ryari kandi bakakushaba shiringi zingahi gukora ki irwaro ko nagira ko mbyo kusaba ate byahwire cyayisaba akanja hajya kubwire baro rwizire byayisaba nango ko bya naje kutumusho nasanga tinyine sente nagambira nanka mukamore mbogwe nanko gwa mtana bugari yampimtwareje asimu yampimtwareje izo mirwara ikize 2018 banchebera kaiza wena ndemberirwe wena irino nditomusonga amo nasanga amo narumu yanchebera ntibuka biburana na amahira garga amahira ubera nko bunna birabona katangara aragayo na nesaga mayantumta hati sente zabrama naza kitande nayebuza nata nazumuka mawuya yicura umutumbi guryungu tangana wena kanzi mbendinti namwe nintera abanyabuzare abukosa kumanya banyambe takunyamba takumfaho nkonka kuwagira umwirwaro robo doctor kuza kutere byo bikatu akakugira ngo yakutere bikatu nibyo birakutambire ninga hari ikindi kishemeye kubana igikorwa yes aho ukunagenze no kuremerwa ko kucumutu icumu kandi nyombirwa yona kandi nditegana sanga nariteganisa bona babize kuraguza nubwana kandi mbusingana no kurekana yajati o bikatebyo biza kucyende zo uburuzi bwa obsasa bwabo haza nakene nango nuguze naguzegera hatakuza kurgaye nahindirana inyuma y'ibintu ebyo amahira ngashobora na bustiro munji noku ni nyuke nyine kandi nyefaho nayefaho byargayo cyayohoka hati yanyihuza tugenda ronde sente tukaragura ngoronde shiringi zingayi Owen akangamba sente naguzegera sente akangambira ati naza kukora byo nabuhire ati buriya twatugamye ntwaronkaga nte ati no gukora yo miliyoni 2 n'icweka nte ati naribu muka nawe kakugondera mwene uhora baya kugira ngo wabona miliyoni 2 n'icweka ahirwara aho no bakoraho no baje akanjira na kunkora okay natahana ronda konda sente zabura mani family bine sente kunkana abantu bankabo nchetente umuntu kureba inobuzubu kandi utakwenda kujya nunda kuzirya ariko atakwenda kurwanaho nahindira nguriza account kanje nkwasira account ceka mama wanye kamuhereza muka ayagambire nanka anko wanje masiko na rwananka bakwatagane ka family bino kigo rwabo baguze hekintu kiyitu sente zwazikwati basiteka account kujyana naheza kukira sente ziturondo hitwaza ko se umuntu guromita karahanga hatu bonko papa kwabo abana amagezi go bwayerekere sente bakabagoropa ka proteka kikaryaho bahita miliyoni 2 hati Owen abari kutureba TV West noyenda bakuyambike nyoni nsaba kujyanta amone kuyangambire sente bandese umwirwaro Dr. Yabura sente na leta Dr. Kampala yamunsinda yamundetera Dr. Yanyakanyama yanchebera yajyama n'ekishaho n'ekizimba kiriyo kinyara amahira kandi sinatingize wade bakankoraho konkangiza kichwante mago janchweri chwante ni chwera kanto akakwatinya ayero yansaba akanyakanyati akatinza kukora waha atasange murago atikandi kunsanga murago ati noza kuba yo miliyoni 4 n'icweka ati amone bizanga mbe miliyoni 2 n'icweka kandi bagambirira n'icweka ati nakobanda ati kana ubwo kuza kukorecho ati nawe janiza kufuna abandi abakugu bakuru batemu kasansanganiya bakwata ruboro bino kuza kurukora bamba kurwata bateya wakwa kangambira koma batena mina masa namino tingamanya nobungu wandi ngo
wara naho mutabuza n'ibitekerezo byanjye byo kuramya n'amase so mbona hati Dr. Nko yagambire no yenda miliyoni 4 chweka kuza Kampala kubasa kushemeza so amone nyenda ngo owe nyendo terera abantu umuranga bari kutureba TV West ubagambire sente zo rukwenda kandi no yenda izaci turukwirira kuhendera program amazima ngagera Dr. Ko yangambe miliyoni 4 chweka so nija obakabara umkurya bakabara byo nimbaza nkebyo bintakumanya nisaba kujyanta abanya Uganda abo kumanya kandi manya ntabande ibintu bingi kaba abanka boda boda zabuzibwera kashaka boda boda nangwa na eboda dwanja kanyine umukono gwanje akanyine umukono kanyenda kuza kugwigura nkatandika nabo nanga yankwasize imbaso biyambi naronyamembe sako sabana naba boss banje bana nakorire nka brigade ya Muzuni kabahore banje ababusenyi bezura nkogo architagata kanisa nimsawo biyambi ngarika ona nabantu nakaguma yacho baho uko wachiro nimsawo biyambi uzima nyambe nangwa n'umusange umutonu kunda je munongo umutonu abinkunda kandi nkunda MP witu wabusenyo gukonga tuwitwa ngamukunda eriyo datu message kwanga kana akaryo umuntu kundi mzano kandi kademiye kandi gizanda ndi umuntu umbirowe haza nimsawo biyambi nanusizo munkumanya uko takazora kandi matima baho barebuka kandi mukunda kandi munono watata haza nyinona na munono wanje mzee wanje akasiga yangambira atora mtumu no musirikare na brigade kanja tukorse berwa ozeyo mbenize nsanga tariyo nkotana umukazi mwene mbendiyo nda yantera mwene msanti ahari yana ndeba ubundi bamugambira ansajika nyambe ndibike nanje nasigara ndiyo mburambuye nseji nabanya Uganda mu nyambe okumwanya nembabazi mbenyine kitengo cyo kujya nzwa Ibrahim ko kanyira nabo twinza kucikiriza kujya takunda kurebuka nawe imsabo biyambi mwena abantu abanyeganda banyambe umuntu kumanye ekisa anyambe uzimana nyangaro ko mumbera yenseji okay so oweni webare mnonga kubasa kwija ukaganira netwa program akehogo kandi katugira amasiko ngo abanyambabazi ababu wagamba kukira munonga ababu warayambereho abo warakurireho mu makagabo nabandi urakurebe naija kumanisa abandi kandi babase kwirukangira ubase kubone sento zo mu irwariro kandi ubase kuragorwa webare mnonga niyo kuncerza kagamba TVS nanyintwa ninjura ninjukunda konko buta mbani mbasango ombivuro nkokwe mwe nanye jante nawe ubende warana gumusa kundetera hwa cyumanyecho we nukusanga no singe kandi muno mwisi mwe bare munongo ko recho kare owen